Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, имрӯз хонаи фуруши нав дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни корвон. Раш хело кушод аст. Ра 2 километр ай поёни корвон болотар дӯстон. Ина дарвоза. Оз медорем як маълумоти пурра медиҳем дӯстон. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 3.5 сотиқ замин ай дӯстон, 500 квадратный метр. Канализация не септикай, хоно ба кирпичи сирх бардошта шудааст дӯстон. Монолит. Оз як ҳамаи хонаро мефаҳмем дӯстон. Я ҷои гараж. Аз ин тараф сар мекунем дӯстон, баъд обошон ҳам качалка, ҳам мотори дорад дӯстон. хоб инҷо кухня аст. кухни болош пластик сафед кардагиам. Пол кафе. ҷои душевой дӯстон. турбо магзарондаги ҷои душевой полни кафели пластик. Кушка. ҷои ҳоҷатхона. ин тараф да кухню, дута ҳоҷатхонаву душевой буд дӯстон. 10 ба 10 хона 500 квадратный метр гуфтем дӯстон. ина подвали дароз 10 ба 4.20 дӯстон. обиш дӯстон ина равна об ҳаст. яқат помидору занҷабили хеле гулҳо шинодагиам дӯстон. хоб медароем ба даруни бино. хонаро ремонт кардагиан, як ду бахшид зиндагӣ кардам дӯстон. а так хонаро ремонтушон наван. як арка мешава калидорда. ама абои задагиам. ҳаштним ба 10 калидорш агар аз замин даҳанда ҳисоб кунем, то ҳамҷоро 8.5. исриш хай аркай дӯстон. хоб обшиш 8 дар хона. якм хона аз тарафи дасти чап 5 ба 3.20. поло ламинат нест, нелонин. тарафи дасти ростам як хона дигар 5 ба 3.20. симои антенна, розетко ҳама бировардагиам. витризае ки дидем ҳардуш аз пеши хона.
сеимги хона дӯстон зали калон мешавад 4/9 ҷои телевизор кардагия рамка детреза аст пушти хона пол нелон розеткаи кондитсионер антенна ҳамаша бировардаги дӯстон дута люстра خب دوستان دیم آشیانه натяжной потолок, люстра, трижой пластик. Ранги яком ошоная арка меша, коридори друз. Площадь нейлон. Хоб аз тарафи дасти чап якум ҷои душевой, ҳоҷатхона, пластик, ҳолли кафе, термикс. Аз тарафи дасти чап як хонаи 5/320. Хонаи дигари аз тарафи дасти рост 7/20/350, 3.5. Пустаки як хонаи 6/3.5. خب دوستان همه خانه را دیدیم. بفرمایید با حوالی нарх навора гап мезанед, номерои телефона бимонем, занг мезанед, маълумоти пирара бо соҳиби хона метиҳад. дӯстон ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед. дӯстон خب نرخ خونه دوستان $65,000 آمریکایی معامله داره. خرید و فروش با اسعار ملی برام مونده می شود. نمره تلفن برای تماس 918 47 94. یک نمره دیگر 989 09 02 09. اینش ایمو داره دوستان. زنگ بزنین صاحب خانه با معلومات پرره میتونه دوستان. خب یک ماشین دیگه فروشه دوستان در همین خانه اگر خریدار باشین ایش هم فروشه
Opel Vectra 90 сол объем 1.6 простой газ бензин 3 ҳуҷҷат дора 23000 сомон дӯстон. Задагӣ пусидагӣ меган надора. Состояниш тоза. Агар хоҳем ки бо хона харем дӯстон арзон худа метим. خب رحمت کلام برای دیخت